So obi nim yire ho. Wo yo obi eso aba be hot cakes si a. Sure, obi anya no pe. So obi nim pere won na so wo gya na yire no a. Kofo fuma. Kam ti hia amanfo be kɔ no ho pa no. De onya na ampe. De ope na enya. That's it. Sana kwakwakwaye. Enke wo se enke wo sebo e wale obi nim yire no. Zara mana. Awodi awo. Me odi ma me nka ma asem. Zara mana onye ni paketo bi sa o. E na ho say sometimes no kasa bebre na emfunso empamuda. Why a mistake? Any pan and better now. So what is the essence? And a man kwa. To me, the moment will be baba, you cannot restrict that person. Say me man kwa. Se men nyina betima yɛmfo nso dodo pa kase a me betima sacrifice e de ama obi nim yire. Wow. Yes. O wani de nyina ye di. O chese obi nim yire enye ma ema na. Onya obma na mbe ro mo dross. Ebi na na osibo abekasa. Good. Yeah. Ema na mo kunu no. That's it. Eso msa wo mpana no. Omo wi omo wo akire no. O chese sa ma no. Se ye kase ye bogbo a. Mintimi mo obi nim yiri din da. That's it. On to mbe futufuo no mo hase entu no fubi na ontie futuo no na me nkra me de ma no se on free social media for now na on twa so na se bi oba nsem hye hyesen a enye hye bibia on fa na yire no enka no mata no ho de asie bia no girl we say me say so obi nim po wokum nipa dampo a ana na yire ni ma oba no wonyine to da ayi saba we say wodi bomodi a fansa fe ko mu no man hot agombia be miensa asa me no kwa fa de TV eso me di no I dey show na ene e be di komo pa and na go share me kuku da pastors from penifo e na ma be piem wo studio ha aha ba ye ni ka pa na ye program e won tie bi e be ye me ya ene ye ba be di komo afa ye ma me from so bini ene papa obini ane ye bishop obini and tawanta wa ene wo mo aye amagana for ato omto etu se ne eno ne yetna se ye be di no enkomo wo mo so akoye sofo gwan mo so da asori anu wo mu nua e da na ho abasa no osusu se sem na enkoso no say ena say yo unia ya papa obi ni yo unia e futu nsebe ena mo e de mawo na sa ni mawo nyina e tutwa na ena ho ko ma ye ba be say da me kan na minim say ba be ja fa ye ready say na me chakra and no ya advert bia and then na me say me to ase wo na e di media no asese so I catch you say Ghana Otina Yejina Kono, Dusha Mechia. I'm proud to be a Ghanaian, which means Otina Ye. Yanti Nia Shakra, one for the saying 1, 2. It's Atina, hey, go, it's Atina, a baby. I miss it, and then it's gone a match for many of my son and my sister. Miss it at 1, 2, there. Apostle, I need you to walk on there. Everyone. Yenta pinchira ni bi akwaba. Amen. Pato yenta pinchira ni bi akwaba. E pato mo ho ye de. Yehowa daro mo. Hey, bema tuntum ni bema koko. Esewara. Wo ye nya o. Esewara. O sem papa fie fo no. Esewara. As yekuta ni bi ofie ho. Ai, chamu ye ni mo ni. O sem papa fie fo no. Mo fe. Sane nyam ya. Mo yire no wanya. Senti na mo yire no ai chata ba e kala kwati. Na me brand come in chata more than that because obabi e chiri mema bi say. Ai ma na aba no. E ma na obi de omo pebre ko kunu no mo pe no. Mo pebre mo so mo ko pe mo de. E ya wa de grass still make ala no abua ko. Ya bende. E ya ti afaso. Papa, any deal. Me started every also. Mo munia berema. Ye papa, ye bishop. Obini. Wo hwe ensem o de ba bonten one ne you issue. E ma enenya me ne wo kasa de o se wakwakoto eye efie. E wo transaco na eje se issue be ba na we dwane free issue because me na na ka say me kire me. Wo se issue bi sia. Bo mo di ansa bu nyane. Sina so visa problem no kwa ansa wo fifia wo fifie na wo hye se dia wa pentama koto fie fofora ebeboa anidie ma Mechia oyefo nyina Shadi papa on say kojo obi nim
ne kure ni se ba bi ene me koro wo mmobo sesei obi ni mu ye omobo wo mmobo papa de nti obi ni mu ye omobo on se oyo obi a kojo obi ni mi obi o pa asofo Ghana pa beka so mu agi o mu din na o mu ni mu kasa waji ne din beto ni mu kasa obi ni mu ne di kan onim kasa in how onim kasa ompe kasa na kasa ompe ne ye kasa onim kanti no eti amane mpe kasa because wo kasa edu a onwie no na emu wohwe no na akwaye mfonso so hono eti obi nim to esi onya court case ya wanhwe a wanya lawyer wo ye sharp pa nya lawyer odwane wanya lawyer wo ye sharp obitimata na nchen pa cha okuri bi se enya lawyer wa ebe wadwane ade ayo bacho ode yenko wa aha onwa kasa ba ku bi atobo onwa ba ni akotu na mna ni wakotum obi nim on say menene nhia se menene obi nim hia personal say no about 25 years ago so no baby am wie Bible college no e ho no so call Bible school Bible college Kumasi just 31 years ni wow me wie Bible school 31 years you dey ni me 31 years ni oh okay obi ni mi obi ana ompe kasa wo school ho ne nkasa ye nyine mu ne se koba se wo kasa na enfum ebem aha oferi ade obi ni obi oferi ade pa wontimi mfa no ho enwura asemu ene ade mu tino saaje we na asi no no kwasem se message se Ghana fo se omumfa nche no mu hunu obi nim ni sinto so ka se wudi ni yeye ni personality achi a ubedi na tema maade achi cause nsem bi wo ha eni kwa se what about one thing oh ense be ka se wonnim kasanti no wa be ye nema bebre wo ha wo wi ya no sa be kanade obi ni wo ye kromfo a obedem be 1000 okɔwi ade no a ɛhɔ na wo na wo hia na no ache no ense ono na de ba bontene se wakɔwi na sɔfo ketewa bi ɛyire wono a wo osuzu se wo ka no kure saa no kure na abɛka wo ka kyerɛ wan saa no kure bu ayenka ye won no kure bi wo ha yenka yesuma se Samuel enkosra enwo no de no kwa kwa ene nya wo no pɔtinti no ko bɛtie man de tro ene ko yekosra David mongo no enti ye woni mebu an no kure bu wo ayenka ene obi nim ne yiri issue ya ba beto mo okasa okoto fi Bible say afisem hwe no enye ntomago yes ne yesi hata abonten wono yiri na enye issue wo yiri na enye issue no ye won chane fa ho bayi if untu to say enye the right time ese so okasa wakoto fi Debi obi ni woni sese onne ne hu de o ye confused menya sure say otimi edidi ma ne hoto no wasiri wu asem so na so obi ne no so onye happy ewunim wu so onye happy obi nim nye obi a na ne jekura na adwuma we no so de dia na yan say obi a wo ye sofudwuma no se ne mo we start to na ade a wo ye nyina emfa wo yes Inti papa wakoyo sofo pon a ono so yo sofo yi edien afutuo be anade na obeka kire no den no beye anade na ye maame from so bi so beye a ebetimi aboa wonim se obi nim wo ho wo ya se Thomas Pate sabe wo hia nipa wo ne nchen okay wo hia nipa wo mu ede nkomo ne ade ye be hye no secondary no as we stay away from social media for now. Yes, sir. Amonfo bomb wa ye to no. On say ni ehuna. On go fast at you. Which come TikTok ye can say legal wife for no. But could be woman. Which one? Yes. Oh, night witch. Yeah. Me feeling papa. Oh, feeling. Me feeling no. Can I sound there but me feeling on the way I will see. Fonso bi wo ho. Oh, me oh, wonim. Na ni ade na ni ma ni maybe no. Ah, no my answer senka. My wife Betty Asia. Come go for a second wife. Night witch. Except oh na dey. Night witch. Oh, me ne ke Canada. One way I to the ball kasakro to me kuna. What an American say women can say. Say secret way. Secretary na dum wa. E wade na dum. Na bia nko ni kunu. E jaya wade. Papa so Bible say me gwa wa. Oh, mi mu no. So ni kunu ye mfonso ho.
I don't see a human city say do be here ma o many a thing. Yeah. Oh, me here oba we loud. Say me nya oba we as my wife. The near thing. But wife onya a collaborate. when ni ono ni suni e wura ba sem na woni mu ni tira. No to be so my tax and popo. No ba me yire ofru pole nyina o. Kai. My wife for your man for life for no. Papa, Show duty. Papa, I can't remember saying the baby. I should say about my lady because I said, oh, you put your name in On way a bemo babu. Me yire way a bemo na di ago babu. Oh, to the may didn't say when I got to take crabby as you shop on gossip. Oh, we I'm going to ask you to. Oh, and for now, dear, me kind of cry natural pass. Obi we hear counselors. We hear say, and penifo ko nchen na omuni no akasa. Sabri na watimi stay away from social media for now. Yes, and someone eba no me say, one lady Jefas ma hwan movie actress Jaffa. What did Jaffa issue we say? Jaffa. Me the Jaffa say Jaffa me the aba. Papa, you say you okay, so you oh, there be what you for answer mama so. Oh, what you for answer mama so. Oh, so said with him my house here all night. Yeah, tata man no tata man folk ye domi wo mu nyina. E man na tata man folk no no. Me say your house here yes program bi. Yeah, share program bi. Oh. Papa, me say about you na program no dey yen try dey ba boy Break by loose. Sabe a papa say mo amo to tell microphone kuno mu nyaso. Ai ka we dey papa ka be jaw ma Ghana blaster mo body bi aka. Aboso. Shodi. Me do we ase ba ko me ho den se Bible. Nyame ase. Any day ene yen koma ye beti. Say moi mon pastor pako. Ye papa bishop obini. Wo share say nyame ni say yes say issue bi krasia. Yeah. Wo be ma ne de yes be ma oba tutu a twere be ma bo. That's it. So say then e be ba na issue bi kra about me be gina public say what to fear. Say o wo so say e bi so obini mu e dwane afri ne hawo. Na e de fear wa koto e de ne mu say ma sam me ti e bi ne. Said your mock and say, and also can be. And now, this is unsolved issue going in a year and war. Although you made that one once, my mention at the party TV, I shall for a chief for the chicken bench, rather Mobia and Quatinting. Maybe they showed you behind any successful man, there is a woman. Behind any successful man, there is a woman. Adia Bakwa. So person ye bear ma utumpon abrabuma don't rubbish any woman. We ye bear ma na person utumpon e wa abrabuma don't rubbish any woman. Say oba no say oya nanta, oba no say we bu ebua, so oya chacha, say we di dem so oya dem don't rubbish any woman. Oh, so the entina make say so person utumpon abrabuma don't rubbish any woman. Ye ka se woman kra dey any woman, ye nyankopon aye so many kra no oyo batan. Oba tampa enti no Bible so man na ho eto mema so no ye mfim pade e de yoba e na won say sometimes na ne no obi o ho a oye bibi a ombusa urade so the ombusa urade so the onim say ye hunu Florence Obinim e wo mo am program ase bibi nti mi firi hon tem ko say that de me kasapa me bedu fi amere me say ai urade me kasapa me de e so di e ya na sometimes no oba wati magina wachi ene wa free class 1 aba bedu 90 ye mu na egencha me ya na me ka e de mamma na o mabo aboso e bobra ne say oba wagina wachi ene wo bobra e de ne wanya ne time what you say the movement na dwin kire e de nyoma bebre don't rubbish that woman e yes how be bre wa brabo yimu woni wa kwan bebre na be sisi won say sometimes no we say na chief apostle e ka no we nya ade e wo senka obi nim e de ba abonten na Florence o yo ba fon
Florence obi ni mo yo ba fun a obema sometimes no enipa bi a omo nsem fata ba beto nyampia rubbish tantrums against your lovely this wife. Hey, so say nenka nsem na ya o kafa na ire ho no sese oba onte be kasa sese ye kokko mo ne no ba mi susu say because e will be o wa kan onte susu say be ba onte dia obi beti wase ana wo dwen. Oh, you sure ya sofwe or say 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 7 or say issue a fata Christo for asofo enti dede a wo abonten a wo ye e na be mo bi anya sympathy ama wana. And mind you say a dominant pimpim no mo ben no mo yi wo mo heal enyo bia na wo do e de ma yo bia na so di ope won kanko say bia ope say ukwa wie papa ye wa asofo bebre ba they started well but they ended up badly. Enye wa wonim bebre entimi no ya na I don't know the sense in say obeba abonten mi wu a enkwanye owu ejina techirema so Bible say na de odon no bedi na ba nyansa be na wo saade ho abegina Awurade pulpit so Micah chapter 2 verse 7 to 9 Bible say osofo bi agina Awurade anim se ne bofo nanoma nimde ema de na koma aboto akoma etoyem enti busa anso so de so obi kwa na yire ntem ana na fiancé ntem enya problem e wo wan sori a is that the way to go? Don't rubbish any woman. And then ya mana you too much. And I want you be afri me soko fa nkwasi asemu firi oko okwa menya bi obabi ayoba obabi ayoba. That's it. That's it. Obabi ayoba so what me ya na me hunu mema bi a omo rubbish ma bi ejojo ma bi na oba na rubbish no yede wasase eche oba na waba no a ono obepe ompeda dia ben peche na ma bi o matutu o mani ase ahan ye metena se ye ndi ni foche ye rubbish obi fie so the whatever that goes around always comes around. In the media minya ya said na chief apostle can on social media so ba emre bi advice on advice na yere say on jai and Florence obi nim no your social media personnel that's it the different and no crampo on jai na ma me nya nyam ye adwuma on jai na ne nyam ma me nya nyam and sometimes sometimes wo mpanifo bi wo wonchen a bibi say ba e ma out mpo enti ne wo counselors e wa sorry them elders e wa sorry them maybe your prophet sometimes me consult me dey abrewa kwa dey ameta consult na abrewa bi e ar ma ko ne nchen oledi say ni say na e ba o ba di for me nya ne den wo so wo ani ma ba ma me ma wa sitina mu de emfa nka ho na ya connect nya subtract nya hu ba bi a ye tutu ya na mo e de sisi ba nya obeba abonten e na Florence obi nim say Zara man na o ka se man nko Zara man yiri paketwa Zara mana awodi awo meme odi ma men kama asem Zara man onye ni paketo bi sa o e na say sometimes no kasa bebre na emfunso empamuda why a mistake eni pa na betene o so what is the essence e na men kwa continue the moment wa worry obi baba you cannot restrict that person say me man nkwa o papa awabi ya dia esese wutie wuku me ba e wo se wutie okunu busa ho se bia so de wo ba adwuma yi na bia maka tro se bia memma ha na monthly nso me nya chop money ama ho a e dia asem na be ka kire me enu de wu yi wani akohwe baabi and enti sometimes na ade papa ba fia e ya na oye ade papa ba fia e ya na oye but ene na ye too much oba bi oni be ma be wesa brabo na be dru ba bi obeti ne bra so de beti na bra bo mu de bia no na be ma na rubbish no ba ya fomfram enti sometimes so I don't blame them much. Because sometimes we see any pan assassin and say no don't need jinem kiti ojo hokura nye o da oni ni o sorry a oni ni ugbo mu ase oni sebi wu ja onan kura oba ni enti sometimes we bebu odo amawa but ya na sometimes say rade ubu say rade ade bi wa na ya na eya de titire say bia rade oba we amene na ekoi ebe kwa akowie sen ananse so di obema we amene na ekoi ebe ba be wi say ba na ye musa ye so de ya. Sometimes when you go and ask the prophets and answer apostles na na nyame adifo no kra obema awurade bema wo hunu de eba
so that you can stand firm and order your footsteps. But yes, so be babonchen na ewu se mre bi oba abonchen minim se ne yire na yiye kakraka den what you say. Okay. So the what you say. Me de ensem fata ena maame no ho me meka so your ba. Oh yeah. Or your baby anko babonchen anka de obaye ni kunu no. De obabi obedre ni kunu de akwa akosi no. Na chronicle adija so. So what you say ba ye be sere. So we are anka ye public media a domain enka public media de enka nyoma bia a chere ya adwena ye so tougher and those things bia na de social media nti ye be sere ye maame no mu ne ye papa no mu a wo mu nso mu tabiri wo mu nyoma nso de tem bia na nam so enye fe so what you say so as a man of God the Bible says so the way who feel so dia e be de na be chi malidi nyankopon asafo so. What you say? Wow, untimi lead you fear better than wakako lead Yankopon Safo. That is it. So what you are saying to the me yanka on have seen from the social media. Unyanfo be nyan or say for be nyan was say or more because so being say who what time that Emra Kochi pinch bar was studio one and asif one there is a big question mark on your head. But all this does not call for this. So what you are saying? Just sit down. You are a man of God. Pray to your God. Now, rather and solve some money when you so be soon a bujamua or fiti jabidimua. A rather soon just a man from Munisuma. By your faith. And your faith, yeah. But let's have about some there's some may have some may have a pan. Or there be a maker say, our very idea, a young and the man and then a pepper. Now, for you, what we feel pom. Na eniya ewo esoba na issue ebeba awabu apostle edum enketia edaso emufia apostle ani die mu ye hwe wakoye be me se ebia wo yiri ye bibi won ka kire wo yiri se oh asimesi we me pese wo di bedi akọ anasa wo ka kire wo yiri so ahade me pese wo bedi agora akọ wo susu se wo kun wo na wo nim ne wo hunti a wo ka kire wo yiri se ahanama ni di agora na no se wo yiri na ntie wo a wo susu se dia wa eno so betimi dia wa we jaya aba I won't say penifo kasa se adwutwamene bia no Australia na that's it. But one obinim ohu obakura na wo kan ho asem se wode ne hye de wo hu obakura woye se man nyina betima yemfonso dodo pa kase ya me betima sacrifice e de ama obinim yire. Wow. Yes. O ani de nyina ye de o chese obinim yire enye oma ema na onya obma na mbeworo mo dross ebi na osibo abekasa. Good. Yeah. Ema na mo kunu no. That's it. Eso msa wo mpana no. Omo wi akire no. What you say? Sama no. Se yakase ye bobo a. Mitimi mo obi ni mi yiri din da. That's it. So no. Minimum ma omo kunu mo abokire. Eso ye baga na ba wi ho sa akọ. Oh. Omo baga na ba wi ho sa akọ. Cash. Wa wale ni kunu na ti abochi obaga na ba wi ho kọ. Omo dosho. Dodo na mi na da. Omo dosho. So de mi obi o say ope baby e ga na agudie besi aka mo fam kotena no woni se mi shodi o se me kura me nsem wa nwanwa that's it oh ene ya dwuma ni nchi no ye nim nsem wa e ba ye nchen ya no we no se ya so ba ko ne kawa opa oba wa wo ba di o ho a ya wi no okay oh ye hu wo mu sa e wo ho bebre mini ndo anu ne kunu na ti a bema onso wo na yire susuza na etwem pena ne nyina wa memanim eno kra de me no de masra wiade se metro wo na bi de ato se me ma sankofu no mmere kakra bi so man sesa nam ti ne ma bia na se be ne mabusua din be fa ho a wo meti me kan organa de mi nya bi de an meye afere se wo pa me chewo me do wo be ba botan se ade we nti ne pa no wo mu ye mimi sei. Yeah, what you see? Aha, you woni ma bebe enti me ka kire wo no. Enti me ka kire wo no. Na so what you say me manu we no. Emu no edu. That's it. It is said you obi nim.
wo hu se ne yere no wonu obi wo problem enti no wono so ne enkota na twe that's it ye wo saade we say that common enemy fight no saade se nipa bebre sua e wo mu se obi nim ene wosebo e wo problem ukoto se obi no obi nya ntokwa na enkoso so ne bisa se na no den na si ye papa ye de tete say ye papa osebo any ye papa bishop obini osebo ye no s na ye papa obini mini proof bio lady na babo ntina be kasa ena ono so babo ntin be ka se oni ni hwie bi na obi a babo ntin no na tese papa ma gia na hu sa audio no na say the audio we dey nya we wonim osebo ontimi nye saade no so obi yire osebo entimi nye on saade no wonim achie that's it the onya na ampe the ope na enya that's it sana kwakwakoye osebo entimi nye papa waka se osebo entimi nye oye pani nso ana obi ni yire so entimi nye sana na ko enti si yehwemu a ba se divorce bemu a yehwemu a na ba bi adna kwakoye ne de enke wo se enke wosebo ewale obi ni yire no wadai papa dena me so obi ni yire wontimi nye wosebo so entimi nye divorce bemu a ana se eno kwa onye oya asuro wosebo nye so obi ni yire ho wo obi esu obabe hot cakes si a obi anya no pe so obi ni mpere won se na so wogya na yire no a kofo fuma kam ti hia manfo be kɔ no ho pa no ɔno kwa bi a aware a yɛtɔ so na ɔmpe wo obi a ɔmpe sɛnea ɔte ase ɔba wɔn wetima di nsia kra sɛ wɔse na wɔre ni frɛwurade hwɛ saa ɔba wo yo eti yɛ ka sɔfodie ni pa de anke bɛka sɛ baabi fam no asɔ ɔba no mom na edi sɔfo no ɛna bɛma no eto nwuma no so sa kwakwakoye obi ni me yire entimi nye saade ne da wasebo ho ahi de esi ye bi esi wona ne ntem no ana opo ayese se ono no yire ne ye obi a woye star na so osebo ehu ne yire no eni ye video na enje dia eno so season wo ho enye bibia that's it o season wo ho that's it eti se wo kasa bi okọ ha bibi besi ne de me betima gina ama no emma na amanfo wi wo mu no obi ni me yire onka ho mame onka ho ano die onka ho pra ye ko twa sa music video mami shede mo ne mane sa ne mane ba up just o shede mu pa ya iti mi de ja ko sa kakra ma mi si na mami e we ni pa se aduma wono so no aduma wono so nya support wa emma difu akasefo e wo Ghana ha oka ho pa but we nya somufo me ni kunu no obi ni mu a so ni mu yi enye nsomu ye kura kemma no branch na mo ba na handle ke ba be bo be ma no a so wadom wo mre e woni pa ho wo abotre engoni mu kasa o kasa na no ntomfom woni masam ekura onso obi ni obi ontimi nkura asem so papa se kasa won ntimi nkura asem so won ne kwaya de sesi a na mo bom ho bia na se nya obi ni mu a obeba beka obi ni obi ene ne mokro no won ne bokro no a wono asa ba beka so hwede a woni onabo na Japan ede ntokwa sisi ani ye ya tete ne wone wo wie ya no asa beka so ne ntokwa ekura mkoko ye den see obi ni enti mesrese He's a very nice gentleman. Mesre Ghana for say baby ntokwa afre ntokwa na eba wo the way omo sia somwa amafo so hihye akira omo push bloggers na ba be somu no a bloggers no mo hweye o shodi wo mo hweye o no papa se bona do wasama ba what the aba me tontos me probia some I say be open news the mo ka be say coffin into who to one who na ni dwaba yetina hanso ye tonto wo musa wasam de wasam banko ade ene ye beka ma ebefo no ena me pa sure say Ghana for ehu obi ni mmobo okay ye be hu na what you say na ne yiri ni nti na obi susu no entago obi nim say sabre no on free media no so for now on say di for do na problem
Ghana ye di for dodo na eni futufo omo mpa futu wonim se de wo hunu nti no ba di ye nku ene fie nsem nko wo bu ha okuta adom beto nim nyansa adom wo ho ba nyansa e di control no wonim bi ene woni futufo nti de o ye so obi o futufo a enka se wo se sie na nkotubrika ne futufo be kono nkyese opanyini ade a wo ye no entwe enka the following week kura no enkwansa meka traza ko dan no what to bomb a wakwa akonyina so ye will aye nyina ye hu oba mu se obi ni wanka ne ye wanka ne ye akire obegye so ye will e de ama wo yire no ene ne ma na enu se wo ye will de ama wo yire ene ne ma sa ye na wo ya so oba ne nka ho bi no oba no nkwale den papa sa asem na wo kan no nkofo keka se na de obi nim sabe bo bebu a bo mewui o sha ensem bia asisie elumba nsem ya lumba nsem ya on say bible kasa yesi so wu na se ensie wi a ba pomma mpo ho wonfaso esen ho ye wani ntin ne akuguda mbebere ho mawu Ghana ha wo mu nyina wo yi achi ne basabasa bia anyeden ama ye hwe ya sapon eyie hwede we si ye akwakọ ya asumwie lumba wu am yesie be sase yensie no what you say yensie ne ye emu nsensem so kwakọ ye bebere eno ho ya wo ne ma obi nim wode koka bia okoto ampa ho saa no na se bi kwakọ ye we kura no a yankeka ma ya wo ma we ma ya mo ne mo ofani se wo ye we wa ma me dia ofani be kun to atwene wo me popa me ya bo uti o because wo fa asem me bi hu so ye bibia ye won nsem bi wa akire o ye won nsem bi wa akire so obi nim ni nua ba bi wi emu nsem na eye bebre ba bi wo ha ye yampanifo nti no ye kasa ye gura busuani ma ne bi ekasa one lady bi wo obi ni mo fa ase ne ma me ne free mu emu nsem pagya ba no akosu yeso ne muntam cause ensema no wonso ni kasa efie ho na mse kasa ye nim kana wo fie ho akosu o kasa bum ana me ma me kura da so de ye force of sika brother na say hey kan twaso na do on fa ho sika no on to me first Dabi also obi nim wo ya busuani ti sese Dabi na ya busuani ti ai enyo bia me Dabi mama Dabi wo ya busuani ti sese ayi ni ba ye no ukọ he obi nim na ye ni na na akura ne complain se bra ne maame ne yare no ma expertise ke bi o se ti ko be hu de me anam temu akwala no me na me kana no tu mu because we say we be kan sem bebre a enka media fo be sa be so mu ka de sem bebre e be san ya den aba enti obi nim meseren se woni futufu a ompe futufu na omu ka bi susu a ontie what you say can ya we say wo be dane aye atu akọ ompanifo atu akọ ya wantiment we ompanifo bo mo twa ho ahia wo ensebu a wo ka omnim say nya ne kure wo to ompe futufu no mo hase entu no fubi na ontie futuo no na me nkra me de man say on free social media for now na ontwa so na se bi oba nsem hye hyesen ya anya hye bibia on fa na yire no enkan mata no ho de asie bia no ga we say me say so obi nim po wokum nipa dampo a ana na yire ni ma oba no wonyine to da ayi saba we say wodi bomoden a fa nsa fe ko mu no man hot obombia ba miensa asa apostle the level 99 agombia miensa pe what one see o fridge wo phantom freeze wo and ye wo reference fibalo wo ye wo Lufthansa so wo and ye wa sediem wo ye won kemofo de wo Lufthansa na e ba cho to bo aye kwa pense bibiri sa de ma we nyina wo o man hot one ba ko wo betwa so oba na ba beje ma me say oba na betima be so microphone maka Ghana fo nyina no oto eniye one Sunday obi nim fan platform no e ma oba no preaching nya sorry because that because some na e ma bontene ba no ko ma me no hu ade o hu ade to me kura ge no e no mpe ne ho asem nche Ghana anyofo no toso mienu se miensa omo dim fa already mo also for obi nim yere die apostle asa na e be sorry so any prophet Bernard me present there dia ni be catcher ya papa obi na ye ko ye next topic eso me de me catcher obi ni se onyantoboase
onyan to boase na oma onko hintanso say sometimes no Bible says say anodo so a ode yenkosi say any do so a oda hintasem ekire ye see this is the time also boy who ampaye na otwe ne ho firi nyoma bebree mu sometimes no kwa no asore no kwa no betimi abstract ho kakra akotwe nrade anim oh no akwa boy who ampaye that's the face of the Lord. These two shall pass. Who are when crying yen abejeje. So what you say? All these two shall pass. You know, be intimi jeje. Concern wa man ne o predicaments ne wa so share aba. And sometimes you know, who nim said you ye wrong pa and so be bu na ni egusu no waye. Whatever that goes around, so it always comes around. And yeah, mame Florence Ubini Mawako connecting Hama team legal wife for maybe I don't see anything wrong with it. So what you say? Yes, I don't see anything wrong with this. So what you say? And sometimes a man be brinano or who say the yonko buy could be or feeling at the man. Ebi na imame a o support akusua se wa akokan bi a na no kuyi na dwamu a ye twe na basa ne sire so what you say ti me de ye be sire o Florence Obinim is not a bad person onye bad person kra no yes enti no ntimi spell ya so the menchro ntimi spell ya menchro the wa so no onti dia honhom ne ka kira safo me number is 0532553511 0532553511 mesrew uye bribia mwana moto munyumu asembi ara me kanu adibi ara me ye anka ss mi bi sise de ye ehwerade ani ana de ye de ye ho wisra ese ye keka ye ho ne memene ye ho a emfaso ben ene ebenya so de manu ato saase ni ene bi mo yes efuto sembe na wona fa na efuto a me de man se chewpa ne bekoso apa megina obi ni mani anamu na mapa Ghana fo nyina chew se yenua no yenhwe firi kane nyina ne nkasa ye nyina anye ne nkomodi a wodi kakra na no afom na akoyi ne ka wi a no ose nu no ho ye hu ne se saa obi ne mtie se ye kakasa obi ne obi woni mkasa wacha se adom no ho be kasa no ma ye de kasa chichiri nipa no eno na akofo saa nsem nyina aba tu ano so obetu nyina no anim se so saa be kansa no oboa oh otimi dan krama nyina no de adoman woni Yesu ni yiwa fantam from nyina no eche so no be kansa oboa etiem fa obi nim sa me pane o mu chewa na ye hyebo se ye ne nua no be kasa obefi media no so for now na ye mfa mpaibo internet because said it be obi nim so aba be bo bi Ghana obe bi ama Ghana pa be fa ba bi no wama asore so na reden etim waboa watch us here anya bia so asidan ma nipa Nigeria for kra betin ma ye adwuma kakra watch us here eye aha obi nim waya adu aboa Ghana enti ye bekoso ane ne na kasa na ya hwede Awurade Nyankopon ebentum mu di na tem no anofom bradwo wu a Awurade ye na aduna so obi nim wu a oba ne ba be ni kuna misra wu a oba be ni kuna we de ma manfo ene obi nim nkosa why Awurade Nyankopon enchire mu nyina my number 0244 620 711 0244 620 711 nipa mechia no the Skin Empire so mama Gina woni Isaac ono ana yem se me camera guy mechia ne pa Isaac de mejano enjano me pa cho so ko Isaac me a boyfriend ba ko pe abusia na enne before say aha ene ede da ye no na enyo no na me pose ye nyina ye nso nyum na asa me de pa o say ya o pe dai asembi arameka o adibi arame ampara anka sesemi bisa
ayɛ nhyira ane asopɔn mmienu ɛna ne ɛne wɔn adi nkɔmmɔ ane deɛ ɔhyɛ white no ɛyɛ Dr. Apostle Edu Nketia ɛna deɛ ɔhyɛ black no nso ɔno nso ɛyɛ bishop yɛka ne sɛ Apostle Bernard ane wɔn nyinaa ɛwɔ asɔre a wɔn ɛda ano nti wɔn namba no egu screen no so ana wɔn afrɛ nti wobɛtumi afrɛ wɔn na adeɛ bi a wokɔ mu ɔhaw bi a wokɔ mu a wopɔ bi ɛne no ahyɛ no ɛne deɛ mu bɛtumi afrɛ wɔn na wɔn adi nkɔmmɔ wei ɛnyɛ yɛka ne sɛ consultation fee consultation fee That's it. ɛdeɛ mea monim sɛ mekyi saa consultation fee and then na me papa me ba go with to me so consultation fee bia enye na me sorry ha na wo say ti ayeti ha e Joshua ni fee dey chi ma unya chinchi ma hwe me na me kwa adusua me for happy birthday chinchi en komo me a me ba ai naro na to pro me sure wo ma kwatenten ma me wa say prepare e be sign e share me dey no e di show the CEO of Anepo TV boss Echao, I feel in a Bragana. You shall, I say.